Ngibingelele ngani zakwethu, bafowethu. Ngithe ngihamba nje ngashayisa nale vidiyo le yangizwisa nje ubuhlungu. La ngibone khona o-Hugo Broos, o-Coach Bafana Bafana. Umbona nje ikhehla labantu ukuthi eyi lidumele, liphatheke kabi kakhulu. Ngumfana osasemncane nje engicabanga ukuthi umfana besesenamashumi 25, okuwu-25 years loyo. Umfana nje uhambe ngokukhulu ukuzuma, ngokukhulu ukuzuma besingakulindele-ke. Ngicabanga ukuthi-ke noma ngokusho kwabantu abaziyo kangcono bathi umfana ushawe i-depression, yabo, esingayazi-ke ukuthi bekuyimbangela yani leyo, yabo. So eish mntwana, kodwa bengicabanga ukuthi angafunda esinye isitori sakhona lapha ko-social media. Kuthiwa umfana ushaywe ngokuthi igriza lalivayile, njengoba ugogo wakhe kuthiwa nguye ugogo wakhe wayemkhulise kakhulu. Wathi esalinde lokho kwangathi umngani wakhe omunye waye-close naye makushiwo naye wavaya, yabo. So kwaba izinto engicabanga ukuthi labo bantu bebesondelene naye kakhulu empilweni yakhe, yabo. So umjida ngiyacabanga ukuthi ushaywe yilezo zinto-ke, kwagcina wahluleka-ke ukumelana nobuhlungu abebhekene nabo enhlizweni, wagcina wathatha impilo yakhe. Kuba ukuthi lezo zinto zibe yiqiniso ngempela, yabo. Kodwa sibonge-ke ukuthi o-Jordan bafikile, yabo, bawu-attend-a umngcwabo womfana osasemncane. Sibonge futhi nekhehla lethu leBafana Bafana lifikile nalo lawu-attend-a umngcwabo waBafana Bafana nezinye-ke iy'khulu esingazazi ebesikhona. Sithi siyabonga bafowethu, umsebenzi omuhle. Ngicabanga ukuthi umfana uhambe kahle, ubekwe kahle endlini yakhe yokugcina, noma-ke kungasiyo into enhle leyo. Ukuhamba komfana osasemncane obesesenekusasa elihle ebholweni ley'nyawo. Kodwa-ke ayikho into eseyenziwe, umdali ukufezile akufezile. Esokusho nje uhambe kahle mfana omncane, sizohlezi sikukhumbula Mbhemu.